Asubano kesegeona kaemisalo agayon kingareni kitepiskopi loka tulik lokos roti Right Reverend Dr. Joseph Echiroliach. Lilian Eyal aradisi na muria ngesabuki ning engareno kolu Idiinin ITG amasionejae na idilu kaneja Atumunak. We are having a big challenge of our youth who are on opium gardening, opium smoking, which has led to very increased crime rate in the district. That after smoking, they get into rape, they get into assault, they get into very many other criminal acts. And I want to call upon the church to be a party to counseling the youth to stop opium gardening and opium smoking. Bishop Echiru ngesabalebe auriak kesi chieda luma mingara kitos Aiteten iponesho luidu ekech. Salimo imo ni ngare ni cheli na okidoe. Ekotonda ke lipo leso chele na se tolto kesigun. Kanwale marokadi bong ebe koti puchito konangete isawan tomunare lwa bong idoko mameta John. Ebe orayose suo kasu bana oko ni puchino oko kere me jai lipi me jai otoma. Nesa kakilete sali mwasai. Itomunari. Isai. Tomunari. Tomunari. Eliusi keriko nali. Echare kakirong. Sali tomunari yina kwa puchi. Omisa oko kere ali posile de. Na kiwende tikweta. Sali tomunari kona kwa mali. Chi. Tete se piro na loka di bo. Ema meta ne. Do ni te mo ile puchi lo loka di bo ke pota ikapaso. Ite bele jona. Atro agoni. Pole pidu Apolone Cholong lokotema kiriau nges aje ngesi da subana no. So kodo mada ko ya na ya siku mambo ya atro na mate ya da ko se kisla lo yala ido je ni komuno ko ye ara bira ile ya la ko na tuwasi ile ile ko Pius Ebiachu ngesa Atumunan ido inereti ngesida. I think the other this is right because the church has authority to train, to actually lead and shape the morals of the youth. Bishop Echiru koto masubana kano abuki dok ikristayon akwatare akaisa kanyalu kanyape kosoda isiwen ikali aitomon ipetai. Kanuka TV East, Patrick Eteu kwa Muria.